na gukorwo ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ne jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwethero ni mambura jamorano rachio madhiko mambura kanicha birthday pass out graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba mambura jaku tukaje kirakiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo wako Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba hiji 0701 886 811 Meru TV chionere mwanya Chukuri ya St. Agnes Maregaturi Maregama irithatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuri ya chongairi ya kimadho moja Meru na kinyangima. Na nande tukinye kinetia kinya kile utarajo mweru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na aritwa Babu Den School na Discoras na nyatu na arimoba kongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana na betoko nogo kadhea bate irachine. Ujukani ya buwa January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanjane botete na mbere marije to ne jakuganira mubuko jwaku kuma mantu nkuruke jonge chukuru kana utrenge dhimugo kurukira namba ije 0725977114 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Muthenya barigici tha mugwanja cia tha muraitheri wa Meru TV kurakunde thiete na mbere kuraitheria uri kirigagira mantugo yaku ni thiete na mbere kwagira na kirigagira antugo yaku ni thiete na mbere kuirwo ni tharimo bia mwene Nyamurungo ni obambetaga ni Faminas wa Kimathi na ndeto cia Meru TV tha mugwanja ikambere kagitaniaka tuciambirie na ntere cia mbaranga na arakari betheretwo bakithi na mbere kwa bakibumagiria na kuwirwa kumania na kuthondekerwa ndoboi ira yathukire ndoboi ino yajetwo kagitaga utongoria bwa Governor Munya na yathukire mieri imikai yake nyuma ya kwenjwa na arende mujumbe wa ntere cia tigania East Mporo Aburi etheretwo kina mbere kwigwa gitumaga abundi ba kuthondeka ndoboi ino ireka ina mbere kwa gitethagiria anene kuthire kinyamara kia ruji ntere ino Nyuma ya ora wari waziri wa urimi kire thirikari ya Rais Kenyatta twepichagatiro Munya kumba kwithira kikuthurira karima mbaranga ne wondekera megicumbe katiganisti kithima kerui kithima kiombera kwithira kikireka kuricha nyuma kaichaga kai arakari babo mbere kwithira betwe kinyamara ne kinene batigiona kalwiko kunda guntune ku onto braba tire kinyaba kumba kwithira kibithia maandamano no kinyire thirikari kaunti ra nyonjane manto arui kumba kwithira kababudiri kithima kikireka kuthuka pampu ende kireo kya chimto kuthuka kibathikira mwankara Mporo Aburi ni mubungo cio katiganisti rambere kwithira kibo kiriro na kumba kwithira gituma engineer ba kumba kwithira kibwithi kithima kikenda ntombranga betana mbere kwithira wekunda rui kithima kikomba kwithigitana mbere gutethia ntunkuruki ngiri 3 mtere chambaranga aranande akaribaba kere bombe chokithe chokire mubunge Mporo Aburi ntukitha kithikire kiriro kio hamona kwithira ngweru na thirikari kaunti ya Meru ende ona batitana mbere kumba kwithira kithangikana wa chirui na kumba kwithira akibabwithire kithima ki kumatia nembe chanda msuturia wa Thirinja Ibwega Adams Muturi wa Thirinja nuntu wa riboti inu na njira inkatha na tukirekana riboti inu Nwarera noe MCA wa nterechia iroreretwo ni kithenji ntwetheretwo kinambere kwigwa barabara ya kuma mugaye mwanka BBC na arende hakari na obetheretwo bakinambere kwa bakiona na giri nkena ciago
kinya bono ntu wa barabara ino bakiwe gatetheria anene kwegua kiagirithia ngendo ciago na muno nkuruki ukamata intobia kuma mindani yago na kuira mathokoni. Mwandiki wetu wa Ndeto Elsie Gakiwa Mutegi nwewe na riboti ino na njira enkinyaniriku. MCA wa Ruiru Arera Kithinji Ntwa akiaria kiruruguri na kwenjo barabara ya kuma Mugai kuthi BBC aluga Ndeto no yumanite na ngwataniro ya MCAs na gavana araugite njira no yarike gatetheria arimi bantere no kumiririo bia thokoni. Njira iji yumite kuma Mugai mwanka BBC na barabara iji na ukunura business centers ucio ijiri antoba Mugai bombe kugurira antoba BBC negyo ntukwenda ochwa ruji kienda bombe kurima matunguru na nyanya bari nga matunguru na nyanya sukuma na mpoka bombe kwendandiria BBC ekirwa nari Mugai Ruiru Arera indi ntikwenda kuuria kira kina bata ne antoba bonde bombe kuthia interbusiness nikenda tumbo panura biashara antoba tubombo tetheka pakwa naja Mugai beri tingandiguru kombo kaire imutongeri ora ndachindire na baba akuga ndiguru tinge kombo kairi mwathani areta Kithinji woroga ugatuma ndiguru yumbo kairi so ankwenda kwashwira antu bako ba Mugai njuruta rorera ndunjuruma punga guntu barabara ethuki kuta mwanka mukungu nare barabara cionde na ribu nare ngashugulika cionde nontu twina thiri na twina ngwataniro na gavana wetu Kawira Mwangaza nuntu bura bukenetia kariba Ruiru Arera. Njira ici ni iratwire thuki muno na nio njira imwe tworagia utongeire burario twerwa njira tinga ikombo ingi kana ikombo kairi ibwega mweshimiwa Kithinji amwe na ngwataniro a excellency nontu njira ira turera go ikombo abu kwambiria guciumba na ikugua njira ici ni irathuki muno kinya wo Kenya kumite go wirari kuma mbere na arera maiga era so pathetic na kuma barabara ene na ndi gwita BBC atumiri baja ikethirwa ira isi muno nontu bwa ngwataniro iria yumirite gatagati ka thirikari Meru County na mweshimiwa wetu mweshimiwa Kithinji Turikani batue na barabara iji na kwina maendeleo jangi ja maingi muno jara twirigirite nontu awangavana iturombete into bivingi kiugwe ugatu consider gukurukira mweshimiwa wetu ntumwira tukamutuma akiretaga no mwanka uturikane awamam kenda tukomba kwithira tukigwiragua tukareja guntu kura kungi ndene ya Ruiru Arera kagitanio gakwe msio yogete nerutanite kuthiria thini ya Ruiru yethiritwe gitema ntamenterinu wa kagita karaya araugite na nenkereto chiringi milioni 3 cia utethio bwa Ruiru gucogeria gavana kwa nkatho muno ntunara mpere project ya Ruiru milioni 30 na antu ba Ruiru Arera nkondo bashura bakanyo Ruiru twina Jumatatu ndi ofisine chief officer Ruiru nikenda mbeca iu gavana araugire chite Ruiru Arera nontu chi masabune cha county tukarende tone ithima biria ikenja kana Ruiru rwa kathita rukan distributed nikenda ntu bakiona Ruiru rwa nthiguru rwa pipe rwa kurima bethiro bakiona kinya Ruiru fresh rwa kunywa akithirikiria msio na menereti ora wale MCA wa umbere ni Mutuma Karembe antu bara bate kugurua thirira ikumiru muno mweshimiwa ura wariku Karembe kankuire mutano baba ukeje kuthorenda tutura kurwana Kawira kienda ngugira gakuthiteka Ruiru Arera inda kwere ntuko mugwanja na ikuthira thiri ni rejire Miru na ndenda kwa ntuko mugwanja Amiru bori ruyo gwa buru no ntutiona bya kuuga TV-ine ngugira turakuete ekuringa kanywa nau gatena maana Ruiru Arera twikirite ndao buru nontu igwe kirebe kya Miru kira kinene na ndi gitara gukiria muromo ndirakinyire nontu ingugi uritokira antu nduze tura Ruiru Arera nduze gwetura Ruiru Arera nontu bwayera mbere gwita maiga jaja oreta nduza naja bukaria na contractor mbechika karambuko jwaku nduza yakara naja yachoka county utingugi itekete narua nduze rejire goro ukona already kuthithia kilomita 3 ko woni ndiuga ti ukara kwa nduza kurega kara Ruiru muno jangugire gaiteka Ruiru Arera kenyo yaguga pako ngugira ndino thaina gutira ntu ngugi woni na ntina kanya kwa kwarandia nagwe ande akalite ja muntu ukarajeka akalijeka na tundu tutikwerewa
no ntulimo tulimuona kinya miundene matunguru akaringirwa mbica nao akauga matunguru ruji no tulite ruji ru na twe wa tulite nya ruji ru ale ati akaumenya omeruire kwiro turamwenerwa nyange matunguru ne jaitha ndioria muntu uju bwana Kalembe tigana na kawira Mwangasa tigana na kithinji ontuo batuitire ngugi naende kuma wandini arwiri rwarerere gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Meru TV nyokambetaga ki Mutegi. Ibwega mwandiki wetu wa Ndeto kuma ntere chia Buri nontu bwa riboti ino tukirekana riboti ino gatuthi mwanka ntere chia Tharaka na ara kariba mpuku na nturaira ithiurukirite bethiritwe bakithete nontu bwa wagia gia kuruma bariuga akwimianka ithatu batithiritwe bakiona mbura ntere ino na ikyo gitumi kinene kwithiritwe kwina yura riri ya nguti ndithiritwe ndinjirite bobi ntere ino na arende bethiritwe bakiromba ntongore cia gukurukira thirikari nene thirikari ya county gutigira bakuthungira gati kuona ati bena gantu gakuruma. Mwandiki wetu wa Ndeto kuma ntere ino etawa Nindagara Waiguna newe na chio nkuruki. Mpuku kama chabi gaseo na gunto konge kurako thiurukirite ntere no chondire wandie gatonga Tharaka North sub county gichigo mbunge kia Tharaka gintu kira kibarumirite kagitania kaiyura baingi bekuru bakiringaniria kamurita kaindo guchwabia kuria ikwithira gwa kagita gankurukia mianka ithatu mbura etaurega guntu guku achao nitio gutwagite mbura baigana mbuga twina mianka ithatu tutona mbura ng'ombe ciongwa ni ciathira kuthira yura ino tukenda kwario me mundiro tukumama na ekuru roho baraukite kuthi kamurita na tikwenda kwao twena miankena ibagakara ukutwari gwo nyama tyo kogu niugo ninkuga rira bakubona nagu ibabarajie na batakuigwa nkoro cio no thuku tikwenda gwetu muthenya ora mbura ikaura guku utie mwekuru tubakona nagu nonto bayura rya ndete nkunyo gonto gukona rekethina mbere kubatemantame bego muchanda bantura roma bakalikona inde bakirajimika kuthingendo indaya na kubithia ngarame angatiga bakinya gonto ko bakanengera mukebe omwethiete mono ethatu era bakure muikugania bakura thina micanda yaya ona micanda enywe koja ni oto tikona micanda baende mukebe omwe ni ugatindira ukeri muchanda bacho gitagwira yaku yothe mandena ya yura riri turiri guku kumaga kuthiaririo biwata gwa kathanga chini muntu arithegwa chiringi 200 na 200 gumia gore 200 kama tuthi uri ugwate mukebe omwe nawe tukwayura kinya twirio turatukureta obici-ini bwa chibo itwirio antu batathi bagwata mikebe thatu iromba kiri ntongore cha kaunti ya Tharaka Nithi amwe na thirikari nene kuma kiria karibaba gutigira bakobegirwe kiao na kuriunga gonto goko kaindo bona bora bakunyamara amwe na kubanyagaririo memisanda kaindo bachukuma kiatho murugara na tuchuberie ito natiga gututa na tuchuberie ito anene beti barionge bone gonto kuranto bena thina alabu gwe kutumaga twinto bagatuma gonto kura kwina thina tafadha tumuthomi njoke ondokera gaciaoni acioni nuye ni aikoringagira mbura okore onthe jokera gaciaoni omeririkane taboroka ya kairi tubaito thikirwe anene ugatwa tuthikirie bwega kiripotera Meru TV kuma Tharaka North sub county gichigo mbunge kia Tharaka county ya Tharaka Nithi ritoka mbita Ndagara Waiguna. Ibwega Ndagara Waiguna nontu bwa riboti inu na njira inkinyanire ku na imati ibwega thirikari kaina mbere kwigwekira ithagira antu bayo guntu kura kwethiritwe gutena mbura guntu kwa kwethiritwe kwina mantu mangitamara thirikari kaina mbere kwigwekithukagia jukumu ya gutigira ati ne kumenyera antu baba bayo kwatabura kinyago mushiari kinyago muntu wina jukumu ya kumenyera ana baku go mwandikani we kumenyera antu baku na utigira ati nuko baruthira monthe mara bakwenda gintu kimwe ndaiye kuthoma na ati kwina mantu mamwe mataithika na mantu mai mathatu uma bwibwa mbere riua na mweri ni into bimwe bitaomba kwithika nyawo ithago uma miankega nata no bukamenyeka tinda bwega bambitaga ni Faminas wa Kimathi.